دم باش تماشاوانین هجا اف دم و حمیده منو خوش بن ام دیسا برنامه دستور و همبر ونه میوان ونه سر اکران ونه ام هیویدارن ویواری ام دیسا دو حب هنرمندین گلک گرانبها هنرمندین بارگران حسکرین ملت ناو دنگ بوناوان را همی گوتن تنه هونه جی ببینن هون زانن ذاتی یکی مد شوپینن زانن میوانه مکینه اما به هفرا ویواره ایواروکه که شفبیر که خوش در باس بکن از هیویدارم لی بری حرتشتی کرم آخو اگر هون دخوازن هنکی ام بیجن ها چاد بیجه ام برنامه که خوش گش به مورل پیشکش بکن کرم آخو هون جنک مرا ببین آلیکار برنامه ما پار وبکن ام بیجن ما بشوپینن پار وبکن جارنا جها پیام میامن خوش بشینن بنویسن از چا بیجم از نخوازم پر دریج بکم همی من ایروپیرا نگیان پار وکرن نورمال از بخوش دستی خو تیاره خو دستی خو چید کم ویواری نزانم چی بود تولهویا باورم هیجانم میوانیمو بو کت سرمن تولهویا چی بود از سر راست بکم باشه از خازم تشتکی بینم زمان راستی از نخوازم قیده خراب کم حرتم دست بیکا برنامه از نخوازم میوانی خو همه اصلا لز و بز درخم سر اکرانا بی تماشوان بی اوک نخوازم بوی بری گشکه از خو فداد کم لی باور بکن اف سی روز بو از نخاش گران نواج یادا بوم دو از هنکی من حس کرد سر خو ایرو هنکی بینام دهات برمن از اینها بجیر بینم اگر از بکاربم بستریم از دیسا سترانکی واسا میدان هنکی گرم بکم حیام میوانی من جی هنکی بکوین اتمسفرا برنامه و تماشاوان ام بیجن هنکی برهف ببین هنک کسی که ما تماشا بکن وردا ویدا چه ببین از میوانی خوصا بینم اگر من کاربو اگر من نکاربو جی از نهادا لیبورینا خو ود خازم میوانی خود خازم یکی مد شوپینن خازم نخاشی سر همی بندای سر همی انسانای هیویدارم هون حرتم باش بن نخاش نی بن وک رحمت لی با اپی عگیت نگوتی برا سری و نیش ملی و نیش چوکی و نیش پشتا و نیش هاي دلال دلالي دلال قربان دلالي دلال قربان شركي مقبم يا جمش وانا ولا لو بريغاوي دلال قربان قالك مقبم يا قابلا قابل لو بريغاوي اسکر کوسه پاشای واردا جلوا تنه لو گلادا ویم علی بگید نوا میدان لو کرگازی گوگلی میره چنونه چه بخبتن منه بس به جنازه لوکا گره مالا دانه لو بریتا ویم ورهوارن و خوش هوارن
وره واره لو خاش دورا کوزکا که کم درانه گرته لو چاردکانه هرچی که کم درانه خواهده را بسبب به دشمنانه یاره بلد ولد یا کی مینانی جای سیفانه سردالو میرو خواره وره های دلال دلال قربان دی سالوت دلالی دلال قربان شرک مقوم یا جاموشوانا ورا لوان بیارم دلا قربان قالك مقوم يا كافلا كافلو ديارم خاشدن يا عين لي مسنيا نولا تزبو يا نال لو برين دايرم علي بيد نوا ميدان لو كرغوزي بوگلی میره چنونه چه من چه بخبتن من نوا میدان هلدای حیفانی بگله گلاسیارم وره واره لو خاش هواره وره واره لو خاش هواره دورا کوزکا که کم درانه گرتن لو چاردی کنه هرچی که کم درانه خاله را بسبب به دشمنان نیاره دنه جا کی مینانی جای سیپانه خلات لی سردا خواره وره های دلال دلال قربان لوت دلالی جای مقصیب دومانه همه گلو ریحانه جای مقصیب دومانه همه گلو ریحانه مسکن یاری زریانه هندر تنه به درمانه مسکن یاری زریانه هندر تنه به درمانه ای واخ ای دنیایی چه دنیا که به وفایی ای واخ ای دنیایی چه دنیا که به وفایی عمر شوی جاردنایی فقید ایران به دنیایی عمر شوی جاردنایی فقید ایران به دنیایی Ava muksici qazqaşdi Kemer azir veli pişdi Ava muksici qazqaşdi Kemer azir veli pişdi Delalamın dilbirine Jicigeri xuynareşdi Delalamın dilbirine Jicigeri xuynareşdi Eyvah ey dünyayı Şu dünya gibi vefayı Eyvah ey dünyayı Şu dünya gibi vefayı Amre şu izardınayı Fakir eyran ve dünyayı Amre şu izardınayı
حقی تیران به دنیای elbette efstran ferdirice mine ken bibirin yani megu Türkiye'de ben vur ama öldürme megu beje ama ne beje ses saate sonra peyhev bej mevan hevya men mevan ekime evan strana zati gişka yek beje taybet strane rahmeti aram gotine xujar navid persid got ev stran çavay kijan ev ki gelo hun zanen gelo temaşevan enja ka persek ha beri mevanı xaz binim yek bira binivis ev kisa rahmeti aram bile strani xulê de pirsî kî bû belê henek em nexweş bin jî gelê henek hebin ez hemen çem peyama bêjim piştî mêvanê xwe bînim Rafîkê Yakûb silavî me hene em bêjin serserê min serçavê min veysî varlî mamosteyê hêja êdî me lê nas kir sersera serçava hertim me dişopîne gelek spas hinara tajdîn helbestvana hêja serserê min serçavê min xêratina mêvana dike her hebin kekê minî hêja birayê min axiretê serokê Kurdên Kırgızistan'ı u taybet şi serokê Federasyona Sovyeta beriyan bejin hemî Republika Şeyh Ramazan Brez Şeyh Ramazan ew ji me dişopîne serserê min serçavê min hatibe navekî Rûsî heye ez nizanim Rûsî bixwînim lêborîna xwe dixwazim silavê me re hey sersera serçava Alî Xereqeya dibêje can hezar can we ra jî gelek spas erê şêxê min rast dunyakê bêwefayî mixabil Seyda Goran sersera serçava hatibe du heb helbestvanê hêja pey hev nivîsîne heyrana we rengek şa davê bernamê Ayhan Demir û Sedî û Siv hûn her jî serserê min hatibin ez zanim kesî hêviya min nîne yani hûn hêviya mêvanê min in ez hema her da jî hevra bînim ser ekranê wey ev çi êvareke rengîn û zengîn Tara Mamedova Slavres merhaba serserê min hatibî serçavê min hatibî gelê spas dikim her hebin gelê spas bo mêvanperweriya we û daweta we Ya elhamdülillah em serhedîne helbet mêvanperwerî karê me yani dibînî dünyada yani dünya mesajı ahiretê dide ha lê em fehm nakin em mesela cennet û cehenneme ferqa wê niha ciyekî tu lê ciyekî em lêne mêze yani cennet û em jî niha ez niha padvalê damin padval Rûsî divê padval Bodrum ha ولا نزارم ev ne diyar ki cenneti de ki cehennemi de ev zide diyar nine yani tuzani Türkiye jiyan ji her deri dünya ise stüdyo padvaladan en çapkınlara Serhat Can min dur benav pesnette de serseri min ativi Vay serçava da ve şey bra çani başı tara yani serçava rahati ji xêr hatî dostê minî ezîzî hêja keyf xweşim îro weleyî em ê bernameyekî baş çê bikin silavê xwe dişînin ew ku Mihemed Temoşe gotanî ev sedîse hemiya ra heye ji birayekî ezîzî de weş saat xweş bû belkî tu 15 qita bêjî bername biqesin zû berdi Serhat Arê min jî wisa got min jî got xeyûna 15 qite derbas Serhat yek diyawî nexweş bûyî di here diyawî ber mirinê çi nizanim te nexweşiyê de ji tê qewe min dilê wê tiriya dixwaze tirî di here diya xwe ra tiriya dikire hînga wesayî tune ew tin peyatê de rêva hela divê ez tiriyekî bixwim gelek xweşawî di here yekî dîsa bixwim Kuru dinêre tirî nivî kir son dixwe dibêje wellahî ez viya jî bixwim daha naxwim lê tema lê têr nabe ez viya jî bixwim dawiyê da dibêje
چند حب دبینی چند حب مای بنی او کدا زند خود بیشه اگر از خین جیویا بخوم دیامه بمره yani uyacı خود زفت ناکه او که کمپلت خلاص که خود داویج خود داده فیزا گند ذاتی او کهش داویج او کاغذات تریا یه به دره و که او کن دبیجه دیات مرید yani نه مثلا ما aynı say از نخاش بمجی قد دخازم تونه بجی یا نظام چما میوان خو که دبینم گلوش چی نزانم yani از hemen کبم اتمسفر اوه مدگوت از نکارم بسترین خورا yani من لوتا نخاشیاتت مینه yani لی من لوتا لی من سترانا رحمتی آرام تایبت لوتا جیدی سام گوت yani نه یا لو ما تا ها دنگو دلیت صاحبه از دتو نکد تارا جان از شکاته کی سرهات هم ته هم جی جمعاتی بکم برازان سرهاتی می دنگ خاش دنگ زیرین دنگ شیرین نه دست به جگاری کری جگاری دکشین و از به مثلا شرمار جعفی خود گره و از بجم از این شما جگاری دکشینی دبیشه جبن دستیتی سرهات شخوا دکشان نه نشکم 4 سالم دفشی بردا بود demek ki Serhat Gavat'ı cennet dikşine. نه والله دفشی بردا بود دبیجن ها جد بندستی yani ام بیجن بوک ام بندستن هنکی ما ببن نارکامان یه چاب yani خدینه که yani bendesti ام بندستن حنك ديكم يا هذا جغارة دي طبيعي ya beyl ev çi cigare xadi mala ta bak tişte gidin yine tişte gidin be yani cigare çi beli evkten yani peyam daxaz em hanım zeriye va dest petkin ne artık gentleman yani bak gentleman xadi gravi em kurdi gentleman ha Tara dest peket tabii ya Taracan Kerem Serhat na tara bu kameji ne? Tara bu kamaya valla براستی bu kamaya دقت سلمان نام گداری که سلمان راجستراوی خودش اینه سلمان هر زارو که دنیره فراغ کاوسه yani قبوکتی هاده به دو حبتی مروا پر میدان هیویا مروا من ساعته کی نیم ساعتی و مروا خورا درنگ در کبور قدبه yani بوک بری سر لنگه کی دسکینین حیانی Ana hal mali şeş tiyemin hene Hunji bun hayşt Bezler Valla Beseri Baş emstranek te gudar bükün Jimin Eri na khazite Ne valla ez nikarım berku ejder ve mekele kam mruf hene ev mruvana jî nizanim îja Kurdî bizin çi bînin serê min ew jî nizanim. Vay evan temaşevanê me niha serê me bişkenînin. Kûçikek hatêkeneke. Serhat. Yani dibêjî iş başa düştü bira. Niha bi rastî me pir bêriya Serhatçî kiriye û pir bêriya dengê wî kiriye. Bila Serhat me restoranekî bêje em jî xwe ra nexwezayê de li wê godar bikin. Hele wallah rahmal miriyete ev belki heft sal mı Serhat nedîtî. Yani min te ama yeme 15 qatan ne ama zûtirê dixede ha. Ya debêjin. Peyhev bêj ama peyhev. Dilberam dilber Haskriyeteme Van şaveteyre Dillar eteme Dilberam dilber Haskriyeteme
Van şaveteyre Dildarı teme Ez ne garibim Kız Mahmeteme Ne durum nedir Cinarı teme Dilberam dilber Aşkir yeteme Ez ne garibim Kız Mahmeteme Ne durum nedir Cinarı teme Dilberam dilber Aşkir yeteme Dilberam dilber Şuya beraber Kinc minca şuşti Rahıs yetaber Dilberam dilber Şuya beraber Denk xut bu. Serhat ne Khairat babe Dil ke mjera Çavali dabe Dilberam dilber Hayrana ve nabe Ramusanek boy Khairat babe Dil ke mjera Çavali dabe Dilberam dilber es hayrana ve nabe Dilberam dilber jikaniyete Bina gulure hana tevcete Dilberam dilber jikaniyete Bina gulure hana çajete Şavimin leke dilim kete Dilberam dilber askir yeteme Bejine beji mevan eteme Çavim peke dilim kete Dilberam dilber askir yeteme Bejine beji mevan eteme Serhatcan sıhhatete hoş. Ben gotun mamosta aram tekrar hünermend nemir müzikşi geleri bu. Bele. Serhat. Ez baverim yani ev gotunana tam mi mamosta aram ninin yani. Jber ku Pirtûkekî ji bo mamosta aram hatiye çap kirin, kakşar hazır kir. Lûr isadim wîse lûr hem dixwazim hem kesên ku tekst nivîsîne û kesên ku müzik şeklîne bêjin. Dizam êdî eger ev gotunana lêborîn nivî Tirkî nivî devoka Azerî jî Tirkî jî nîne yani nivî Tirkî nivî Kurdî ev dîrokê de aşık şenlikekî çildirê heye ji Qersê çildirê. Sala çenda da jiyan kiriye. Sala çenda da aşıkekî nav deng ji Qersê hebu rahmetlê bi Murat Çobanoğlu ew dema de hebu da çend sal berî Murat rahmetê. Dema da bêjî aşık çi bu? Bavê Murat küçüküm derviş de tam wek kar dihesibînî ha dema me da. Tu na dema me mi got min te ne got tu xortiye zanim. Abi ez xortum ya dervişî. Bavê Murat Çobanoğlu şagirtê ew kî bû şagirtê aşık şenîk bû ev gotina ew ser
serkaniye sa çekiri yani ta Ezebi bidim nişanlan kes dibine acaba? Öyle bir. Gotun aram tikran müzik galeri nivisiyanına. yani Ez bir belge dağıttım. Kalk. Biliyorum ez bir belge dağıttım. evet tabii problema yani keması yani şaşıya tenine yani hinek tişt mukabın pır tevil hevdibin mamusta aram rahmetli be gelek kedavi boy çanda kurdi gelek ked kiri hazla kurda jikasi ked bikra yani insana ki ne kurdu Allah bu rahmetli be. evet ne kurd bu gotun jitişteki şaşı jiberk Kurdistani bu em bêjin nava Kurda da mezin bibû biz zar û ziman û edebiyata Kurda va fêr bibû evan jî gele yani bê şêkirandin lo me em bêjin ne Kurd bû nav derkevin ew ji tek şaşe lê stranên rahmetî aram yani belki sed stranî da çar heb pênc hebiyê wî bin yani merivan şaşiyana gele ser rast bike hemî ew helbestvanê me yên Soviyetistanê hineka müzik çekirine, hineka gotu ve vakti nav nedhat nivîsandin. Mamoste aram radyoya da goti. Enha jî tiştekî bêjî jî dibe şaşî yani sajî nîne. Loma em gele hinek tişta serrast bikin. Tiştek pîroz nîne. Şaşî serrast kirin, pîrozbahî xerab kirin nîne yani. Tiştek pîroz jî eger şaş isek carna gele meriv xerab ki yani. Eğer min zaman dereci kir ez li boruna xud xas. Gor ditin amın ev nikaş gerek vakta mamosta aram jiyane da bu ya. Murov dikar bu ev nikaşı başlı çepkeli naha ne navme da ya. Eli rahmetli bi. Hizmet tekiri bome. Bas. Çıdı bi birabe em bejna xu berdi tevinin. Beri Taracan demadem stra ne got emine iktara sohbet bikin. Tu naha kuj yandki Türkiye'yi naha bazı değil kudereydi. Vay dengite bir bakış. Seri de halde te çıt got me dengite biri bu. Mako ez Dengi beydat. Mako ez bazenînim ez İstanbulê dijîm eve 10 sal e ez li İstanbulê dijîm lê derî karûbarê xwe didomînim malbata jî fêderiye serhad başnas dike wana û ji vê derê hewldana jiyanê hewldana ji bo mûzik û çand û huner ra xwe didomînim gerek zor û zehmetiyê wê hene hûn jî dizanin gelek tiştene lê ez warim em Kurd ji zehmetiya ji zoriya hez dikin bila rehmet be lê bila bibe em wisa bêjin. Peki İstanbul yekem İstanbul bu te velatteki gelek garip. Mesela te çi zahmeti İstanbul'e dibînî? Arast ez ji bo min zêde xerîb nayê ji ber ku ez nav Kurdên Bakur de mezin bûm li Rûsya jî loma jî ez gelekî hînî Kurdên Bakur bibûm û li vê derê jî elbet devdora min tev ew in loma jî di warê çandî de min pirsgirêkekî jiyan nekir lê bilê tiştên ku me re zehmet hatin hebûn elbet ez 10 sal li Parîsê bûm beriya ku werim Stenbolê yani ji niştî van nehatim hêdî hatim loma jî min xwe hînî kir wisa ez hatim loma ji bo min wek şoqekî nebû tiştê ku wisa em bêjin li Fransayê ji ber ku ez nav Fransîya de bûm ez ne di nav civa Kurdahan de bûm ez nav Fransîya de bûm loma ji nişkê ve ez wisa hatim bihat ama dibe ku ji bo min hinekî zehmet biya di hinek waran de lê ez mirovekî ew im yani ji zaroktiya xwe de di warê adaptasyonê de pir baş im yani diçim ku li gor wê xwe adapte dikin diçim bazî dî li gor wê jî bazî dîme loma jî yani em bêjin tiştekî wisa ecêb çê nebû. Ez dîsa hinek silav û hinek xêratina bikim em ê devam bikin.
ام کدا مابون دقیقی مهمت بیتر محمود قایا فرکان آرژی ولات بازیدی سلاوی و هر درهن از باورمون همشری نتشتی ساده نویسه بازیدی اله تابی هم بازیدی نه بازیدی بله ناوکی روسیه از نظام خابن علی قراقایا سرسری من محمد تونجر اوزان جان بولوت بسی آی توران اورون برای من عزیز کرخالی من حوالی من زاروکتی اوج مقیم تنی من ماچت که ده هر وکلین تشتک نانویسه تاسین اکتاش سرسری من آتبه ناوکی روسی مخابن از گله روسی هم ببیم یعنی سدیسه دبیجه درویش هرگه دکاری مرا کلام دای از بدلق شروانه که دابیم بسلاو شیرین ها خاچوی قرو وی سرسری من که خاچو ناو کردان این از باورم ناو ارمنیه سرسریمه عمر صادویان او دنگبیج عمر انتاقی هر دو دنگبیج هجا سرسری من هاتبن تاسین اکتاش خیراتنا میوانی مد که ویسی وارلی دبی که کو آرام سترانا من یا دای اسیری جه چوت گوتو بو ناو چوت هاتیه نویس سترانا دای اسیری ویسی وارلی مزک او که دیسا درکت یعنی خادیه mirasa. Ferhat Temel serserimi serçavimin Gülşan'a domamamın ji Kazakistan'ı ji Almaty serseri. Gülşen merhaba, Gülşen hevala mine. Jile naskeli. Naskeli. Liana Nadiri serserimin serçavimin Mir Bedirxan Cudi serçavimin hatıbı. که رمضان چه دبیجه سلاوین گرم جبو حرد میوانی تا دلال که رمضان سلاو ریس او دیسا هنرمند هجا کاوا ارمیه سرسری من هاتفه دبیجه سلاو ریز و شان خاش به خیراتنا میوانی ودکم امجی خیراتنا تدکن سرسری من هاتفه سرات شان کلم کن مگلک سوالین آخرتی تارای کر ام جهنکی هنک دوراته برای عزیز تو نه تو چی کاری و مشغولی تو چی کی خبات انتنو تشتکی ها او چی کاری مرا بیجی یعنی تشتکی تو چی کی ام پی و دلخواسته بنده مج بختوار بک جار جارنا والا دویش برام زو و سال کی پروژه کی هیا سر خاطر موج خلاص و کلیپ تکشاندن موج کلیپ شین و برای هفته کی داخل از به bu biranîna hemû dengbêja min projeyekî çêkiriye ez mamoste marûf dengbêj marûf û yekê ku rap distirê Ronî Artîn min hev ertê style aniye cem hevdû wek projeyekî neh deqe stranekî wisa çêkiriye wê hefteyekî şûn da dikarin guhdarvan û temaşevan evî klîbê bibînin xêncê wî jî Temra klibeki kişan spaslar eteme devre ya min nevijda wek strana min ku müzik mi çekiri bu û gotin ya işxane aslan bu hesîro dilo ew jî bi alîkariya te xilas bû wekî dinê zêde yani hin proje hene ama ew proje ku ji bo bîranîna dengbêj bila xilas be Piş razê hewl bidim tişkîliyê jî çêk. Lê zanî zehmet e ji ber ku êdî wek berê nîne CD derxî û bêfirotan û tiştekî dîsa were ji bo van tişte ji bo projen sponsorî lazim e. Ew jî di nav Kurda da karsazên Kurda da zêde yani çêne bûye ji ber wî jî em astengiyî dikişînin. Hêvîdarim ev sponsorî bila hêdî zêde be ku hunermendên Kurd bikarbin projeyên baş çê bikin. Yani yekem hêla sponsoriyê da erê mixabin ez bawerim karsazê me zanin yani şiman nizanin tiştê em zanin wana heft qat me zêdetir zanin. Yani eger karsazek te ra bibe sponsor ew pera ji bêrika wî ji kasa wî dernekeve. Mesela te ra dibe alîkar wî ra jî dibe wek reklam
وی پری خو پاشه جه او که دستینه یعنی جه دولتی تایبت یعنی her iki jan devleti usayı va sistema. İşte karsazime uyalı da nizanım. Ez bavarım naxazım bibin alikar. Eva birinek. Ez vak sistem dibêjim yani ez vak xwe ez dikarim hin sponsora bibînim û projeyê xwe çê bikim. Min berê jî projeyekî ji bo bazî de çêkir bû tara jî girtibû. Lê herkes nikare yani gerek ew bibe wek sistemekî herkes bikar ve here û projeyên baş çê bike û alîkarî bixwaze. Hin kes hene dikarin, hin kes hene imkana wana tune, zêde tune. Ji ber wî jî lewaz dimîne mûzîka Kurdî bi imkanên destê hunermenda çi qas be ew qas çê dikin. Tu jî zanî ev sistemekî mezin e yani hem prodüktör hem aranjör hem yani reveberiya klîbê nizam her tiş lazım e. Yani mesela helbet evan problemana yani kemasi karsaz jinin karsaz şahseki bixazı yeter alikar nexazı jî nabe evan kemasiyana serida kemasi saziye mene em van birinana em yani naharşinin problem vurday yani mesela ez xazım tişteki bejim ez hafta beri bu meyvane televizyon ekme em bejin çad bejin netevi yani vek ay internetine mesela işte perse dikin bile hala bej qala gundi xub kuru gundi min 7000 merven her yeki bigir bir tara qala gundi mi bik yani eğer gazi mikri az hünermendekim tu mira qala hüneramın dikib ki hem kısakin yani hünermen berçave saziye mezati tişteknini, hüner tişteknini. Dedi tenha tiştekut, tegut eri afrandın tünü jber ki bazara müzik tünü, bazar berjevendi tenini yani. Prodüktör tünü, belafkirin tünü, imkanı hünermenda tünü. Eğer yek imkanı xovat işteki davrine bilalli xadi dernakevin. Kad ne lazım mı yani henek xoran bejin henek o navda derbastıkın xelas. Min yani daha çen mehberi berhemek min tu zanine vokalevijite hazar jar vera spastkim mamoste birader mamoste bedil yani ve hat bibakşin hun biryamı da manı disa Fevzi Kılıç Hozan Ahmet, Zozan Zudem, evan hemmi hevalin me hatını yani alikari danime me imkanı xova berhemek şekirini ya min desti xova şamdi bilen naxazın yani interneti darxına kadvejin lazım değil yani aman haso kasoy mehanet ne lazım eğer ki mesele ahabse ne hünera kurdici diye tünebi Kurdêjî hertimiye bindest bin tu jî miqîm cigara xwe bikişînî ser bindestiyê te gavadin digot ya bes lo min dest pir birînê min kola kabs ez hinek silavan bikim tara me ra nastirê tu dîsa stranek bêj belê Wahîd Nadirov ji Almatê Wahîdê hêja serserê min silava we dike silavî me re hene kekê Ahmet Baraç Kılıç hemî hûn nêz ve nas dikin em bêjin rewşenbîrekî me Kurd nas serserê min serçavê min wezîrê mamostekî Niyaz Silavî wê hene sersera serçava Ayhan Demir dibêje mamoste Serhat ji bo bazîdê proje teze hene anna proje teze ji bo bazîdê debes lo bazîd ha bazîd projekî jî ser Qersê derxin yani çi bazîda weyî Fırat Cevdet serserê min serçavê min atıbı hünermend Rezan Rezdar serserê min serçavê min dibêje çi silav û rêz bername we pîroz mamoste serçavê min belê me qalê dikir bawerim goyê wî dengda û niha jî me temaşe dike mamoste marûf sersera serçava atıbı ew jî silavî wî hey wera dibêje derwêşan silav û rêz ji bo te û hozan Serhat û xwişka hêja ji bo kesê temaşe dikin silavê me jî bo te serserê me serçavê me hatibî Serhat wê tembûra xwe xaşik
Dileme de bir temburata çi bedevti khane var kor. Ya o demişe bra ya. Ya o Çay golano, mal barkirin şun zozano. Ez kurbana tez ozano, maların ki mınavdan. Ez kurbana tez ozano, maların ki mınavdan. İrodisa, irodisa, ez dimrim. İrodisa, 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 ez dimrim. İrodisa. Zozan, zozan ez digerim, şevurojan tenabim. Zozan, zozan ez digerim, şevurojan tenabim. Ez hayrana becnabim, şu zozanı çimanay. İrodisa, irodisa, ez dimrim. İrodisa, 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 ez dimrim. İrodisa. Ev jî stranekî gelêrî ê meletî bû. Tara ji wiro jî menetî konsertekî baş çêkiribû. Herhalde zêde kes naçe hunermendên Kurd lê guhdarvanên pir baş hebû. Min dîmenan da dît vîdeo dikşan. Silavê xwe Kurdê me yê meletî ra dişînin. Saeta te xweş be. Ez min orijinala stranê gudar nekirî nas nakim lê te gelek xweş hanî ziman. Ez tiştekî bêjim, ez bawerim hinek temaşevanê me bixeyidin ama yani rastiya ji jara meriv bêje jî. Yani ev stranên mamoste aram jî tu rih dide ha şeref yani tiştekî daha acayip. Aw bira taran nabêje te her tiş mirad bêjî ya kom dime. Tamam ez ê bistirim. Ser şadim. Ana stranek arame Tigran jî ji min tê nav deh roja de. Hay pir baş ser xêrê. Birayê min tara nastirê ez komplimenta bikim ez çi bêjim yani ez bêjim çi. Ez hinekî pirsên axîretê lê bikim yani şima kompliment. Yani bira hazır ve em hamî dikin bimirin wê dinê pirsa dikin de ez nada hinek pirsa bikim bira xwe yani ser prova bikim mesela zebanî ki hatin wê çaxê çi bêje yani hemî çûyîna me cinnetê tu nisera tu zanibî yani em hemî de herin cehennemê lo me gelem tifderekî xwe gor wê bikin berê ez hema çend silava bêjim piştî wê ez hinek pirsa ji tara xanimê bikim. Ahmet Xoca ji Manîsayê dibêje ser serê min ser çavê min arî ges ser çavê min hatibe Leyla Çil Derguş
مودراتورا ما هیجان ها سیرانگه ها گرجستان تفلیس ما را ورد نویس سلاوا دشین سر چوات و ناوکی پاروسکی از پاروسکی پانیمایو ناکم لو من نزانم چی سریم سر چاوی من ظاهر لوران خیراتن آود که هنرمندی می جوان حاجی آتامان دبیجی هر بجی ماموسته هر بجی سرهاتر را دبیجی تو دسترایینگا کوا وربینه دبیجی دنگو دلیت ساق سرهات جان آی هر بجی تحریک ناس کامیل لیونا شابونه که مزنه هر درجه دا اشیارگونه استرافی میرزویف هر بجی ماموسته دبیجی یکی نامه که روسکی هیه اجی برا دکارم بخوینم زانه abi مالی کاری ادر بکن یا Ez bi Rusî dizanim. Ez bi Rusî dizanim. Lê xwendin yani ew nehat nayece min yani. Ez nabînim jêrê nivîsa. Nurcan Kılıç Mıra Türkiye'de nevizdi. Bece Türkiye'ye ne zaman geleceksiniz Derviş Bey? Eğer Türkiye'ye gelmiş bikim hemen dikin min avkin hemen desteğimi giredin direkt kotes. Lo mezun karım. Xodê neke derviş bira. Xodê bikin melle û şeyxê çi bikin bira? Na xodê neke. Xodê kir yani. Tarika Rome'ye te girtin bernadın ne şey. Taracan. Buka me heja. Te me emur damanne tunha İstanbul'e Türkiye xebatê te hünerî çawa dimeş. Ez şopinim yani hinek konsertên te aktiviteyên te hene yani tiştekî xweş merif bê kêfxweş dibe yani demek tevê manekî dibe ne hinek tiş merif dikare yani. Elbet merif dikare yani. Ez yani şume turneyeka me hebû li Welêt û li bajarên vê derêjî yani İstanbul û Cêndinê turneya me pir xweş derbas bû. Bi rastî bû min kêfxweşiyek pir mezin e ji ber ku ez her carê em hemû dibînin ku guhdarvanên di nava Kurdan de ên ku tên konsera zêde dibin. Bi taybetî ciwanên üniversiteya, ciwanên ku naçîn üniversiteyê jî mirov çanda konserê dibîne. Divê ku nav hunera Kurdî de çanda konserê bilindtir bibe. Ji ber ku müzik, huner li ser wê dikeyê tê diyar kirin. Bi performansa sahnê, bi hunera sahnê, bi dek, bi müzik, bi grup. Huner tiştekî yani wisa yani divê ku mirov ji her aliyê wî ve bîne ser dikê. Ne tenê aliyê deng ve. Divê ku mirov yani performansên hunerê ji hemû aliya ve bîne ser dikê. û mirov dibîne ku ana hali Tirkiyeyê di nav guhdarvanên me yên vê derê û yên Welêt çandeke wisa çêbûye êdî konser hildibijêrin û diçin konsera û rexneyên wan çê dibin yani rexneyên baş û cuda cuda çê dibin. Ev tişekî pir hêja ye yani ez pir bextewar bûm. Ji wî alî û pêve ez stranên xwe dinivîsim. Anaha wê du stranên min derbikevin navê yekî Gulşirîn ye nav 10 roja de. Navê ya dinê jî Sîmê ye û herwiha me dest bi 5 stranên dinê kirin. Hatê bêj tu çawa dikî van karana? Bi rastî em ji xwe dikin, ji hêza xwe dikin. Em jiyana xwe yani em bêjin sedî şêstî her tiştê qezenca xwe em dixin nav hunerê wekî din jî em pê dijîn pê av û nana xwe dixin. Ez êdî şîkayeta wî tiştî nakim. Berê me digot çima alîkariya hunermend de çê bi rastî kesên ku dibin alîkar jî hene. Mirovên ku wisa dilê wan mezin xwedî ezmeka mezin ên ku hunera xwe û çanda xwe de parêzin jî hene. Em nikarin lê wekî Serhaçî gotî yani ev tişekî gerekî ji bingehîn de bê. Ev çandeke yani û ev çand nava me de nehatiye rûniştandin. Ji ber çi nehatiye rûniştandin? Niha ez em hersek em hunermend nav xwe de dibin yek heta karmendên me û partiyên me û heta rêxistinê me bibin yek.
yani kes yani erteş bavarım hey 7 sal peviste ku birunştandın em jî bêjin em fedayî vê ew ne vê dewranê ne meviya fêm kiriye û em qebûl dikin ji bo zarokê xwe ji bo ciwanên xwe ji qas destê me bê em ê hewl bidin karên me hunerî jî heta em sağ bin bi tendurist bin wê dewm bike bila tenê tenduristiye be em sabêjin yani nava qsedana te da taybet çi pir bala mikişan zanî yekem rexneyekê em salava nav xwe da dikin hey rexneyek a duda jî yani misyona hunermenda te danî ortê ew tiştekî rast e yani mesela yekem dedî çanda yan jî ew ka hînbûna fêrbûna cum'etê û gudarkirinê helbet ew girêdayî hunermenda ye mesela cum'et kê hanî wê merhelekî niha tên çi bername hebe desmalê wan bêrikê da tên tu ser sahneyê em bêjin stranek dengbêjî bi stirê nadikirin govend ji ber ku yekî çûyî ji bo yekî berjewendiyê xwe her xwe ra şahiya dewata govend gotin govend hêviya govenda yani te gudar nakir tu çi dibêjî govend te got se temam xelas tu başî yekî dixwazin xwe bikin çav jî ev wirda ew ka hunermenda derdikeve ortê yek a duda jî hunermend eger bixwaze dime dikare cum'etê perwerde jî bike ne ev jî yani loma saeta te xweş bi şeref te gelek xweş hanî ziman hêla afirandinê da elê ew ştekî ne tenê ez bala hemî kesên te nas dike te gudar dike hezkiriyên te em bêjin heyranên te zanin yani wê afirandina te û ew taybetmendiya te lê tiştekî pir balkêş ez dixwazim bînim ziman stranek mamoste şivan û zerêya me yani zara me popûlera hunermenda temamê Sovyetistanê de temaşevan belkî nizanibin em bêjin yani zerêya me qîza birayê kekê prîskê mihûyî yani prîskê mihûyî zara migoyan zerê ew stranakî yani wana duetkirin ez bawerim ew ji te nivîsî ne sa best pekî muzîka wê ji te çêkirî yan wan çêkirî na müzika min müzikê Yasmîn Lêvê çêkiribû gotinê wê min çêkir arast bi rastî ne hedê min bû ku ez gotina ji bo mamoste şivan bin yani ji bona ku ew bêje binivîse min pir jî şerm kir gava min nivîsî lê mamoste şivan ew qas ew bû yani dilovankî bû gotinê wî zef ew bûn gotin nivîsa û bi xwe ji wan gotina tirsiya gotinê zef polîtîk bûn zarayê jî xwest ew gotin hinekî siviktir bi yani ne polîtîk bûn lê mamoste şivan hûn jî zanin ew bi dengbêjiya xwe bi stranê xwe bi gotinê xwe şoreşgerek e em bi dengê wî mezin bûn bi stranê wî em Kurdiman em me zimanê xwe parast loma ji min re got tarê tu binivîsê ez jî min jî li gor yani li gor hestê wana hewl da tiştekî binivîsim hêvî darim kêfa guhdarvan jê rahat be Taracan yani ez tiştekî bînim ziman helbet dûrî hevala tenê ez bo xwe dibêjim yani hema ki ez wexta nîgala virda heme yani nîgala zanî çî da yani lê bawer bike ez bile bi stranên mamoste şivan ve yine tembûrê bûme yani şivan ekolek e ew tiştekî ki em yani ser qsekin dîne lê
tişteki per merif ve keyf hoş bebe hem tu yani sen nefs küçük nek yani na te gelek hoş tişteki ev afrandi hem ji ya şivan perver ji ve reyra derbas buye nizanım belki Avdali Zeynep bile henek reyra derbas buye yani ev loma ev talanta eğer hepsi كده هذا يخاضي أنجح جور أو دا خلقينه وأو خلقان ديجي أواج كربا أفرن سرات يا تماشاواني ما هدي صحبتي عجز دبن زاني بيناوان تنجي nasıl dervişi bu? Ya ez ya ciyeki meyvane min heaven eskime yani em Yok kharmi şahsen Allah Allah. Tamam tu yeki disa bej soz jardin ez isterim valla. Gehavit sermin. Kılıçava pırdaniye manıma dilemni Maluta geran diye mantde lalamni Dilimiz ber halan diye manıma dilimni Keçi vere malameye mantde lalamni Gül şirine, gülistane, gül mübine, ayestane, belli guzan, terpistane, sozek dame, zivistane, belli guzan, terpistane, Sozek dame, zivistane Gülistane, bu kastane, valek dabu, litserdari, ket xevaxaş, lübindari, diyar nege, naif bari, ket xevaxaş, lübindari, Diyar neke naif bari Gülistane şu dilane şu dilane beymane tüm zeke nufaydane avre çama bebazdane tüm zeke nufaydane avre çama bebazdane gül şirine gülistane gül mübine Kürdistan'ı Beli guzan Terkistan'ı Sozek damı Zivistan'ı Beli guzan Terkistan'ı Sozek damı Zivistan'ı
Serhat وای تهر هبی وای تهر هبی Ya Serhat Tara Kenya uçu. Belki internet o iki man. Yani Kenya uket. Saat ataş şeref. Bas kim? Avustralya yekemin kliçava perdaniye ez di sazê bêjim müzik ya mamosta aramê tikrana gotin hofsepê berpê. Serhat. Yani Nivîstiye. şeref yani ez dil can dibêjim. Em bi ser pirtûkê pişra kakşar ra bakın. Strane mamosta aram her yek yani evkek rastî meriv. Ez jî bi salan yani kêfbaşî û serbilindî distrêm rastî. Lê yani vallahi ya tu rihekî cuda didî wan stranên mamosta aram ya. Yani mamosta bixusa nestra yani. Yani Kürt û Kurmancî. Mamosta mira çi digot devêşê biraz zanî. Wexta min strana mamosta digot wek xemilî zozan. Migo mamosta stîla min cuda ye tu zanî. Got Serhat ez wek xarinekî didim te tu hinekî xwe tiştê dinê dikî nav xarinê haştir dibe. Yani ew jî tehma te ye. Bi rastî jî yani wexta min stranên mamosta aram digot hergav ez diçûm min gudarîkirin û çi difikire yani min dipirsî em hinekî diaxivîn. Yani hema wisa ez stranekî mamosta aram bêjim bi rastî jî jiyana min de wexta min dest pê kir muzîkê stilekî min tune bû, stylekî min tune bû. Min stranên şivan perwer digot, mamosta şivan, mamosta aramê tîkraniyê ciwan hejo digot. Pişra ez wek stylekî min çêbû, ez êdî bi tehma xwe, bi nêrînên xwe stranê xwe min çêkir. Ez dêndarê mamosta aram tîkran min. Serhat yekemin yani her deverê jiyanê de ew kenê de em bêjin taracan kerema xwe telefona xwe serkêlekî bizir. Gelek borînin şarja me xilas bû. Ez revîm hatim ma. Xadê wê şarja te razî bi tu hatî malê. Yani qenev me mala te dîtniha yani. Migo belkî mala te de koltuk işte. Mi xwe veşartiye qatî jûrîn mi xwe veşartiye ji ber ku Loma migo derve xwe ra bin darekî da rûniştî rebenê. Yani hele wer biraha xelq em bêjin möbilê te bibîne yani. mal tijî bi borînin loma jî ez mecbûr mam werim qetî jûrî. Yani tu bibexşîne me tu gelek zorê da iştî lê yani em çav bikin em bêjin şopînerên me peyvek niha nû şopîner ez carna kendê xwe vê peyvê dikim carna jî mecbûr em dixebitînin. Bavê min tiştekî heye derwêş peyvên nûjen bavên wexta cara yekemîn dije ku Serhatê çi ye şopîner çi ye? Rojekî tiştekî hebû digot berdevkê çapemeniyê daxuyaniyek da. Kuru got tiştekî fehm nekir ev çi ye got Serhatê berdevkê çapemeniyê daxuyaniyek. Na yani şopînerê me hûn dixwastin em çav bikin. Gelek hevalê me hene assa her roj me ra dibêjin gazî filan kesê kin, gazî bêvan kesê kir. Em gazî dikin yan em bêjin wê rojê şemiyê ra dibêjin wê rojê mehkema me ye. Kuro şemiyê mehkeme tune yani sud Rusî. Ha pardon Türkiye jî yan dikî pardon. Belê ez hema hinek gotina bînim ziman hinek kesa hinek tişt nivîsîne Serhat bölgesine kuro ev millet em niha bernama هنری دکن دکن مسئله دینی ام برنامه دینی چه دکن دکن پولیتیکی برا ایرو سر هنری هم قصد کن سر هنر کواجان تا گلکتش نویسینه اما هم گشکی جاری erge bu Serhat'ın zaten Serhat'ı xora hediye bixune Mehmet Çakmak serserim serçave minatı evar baş bername ve bixir serkefti bu ve meyvani ve xeyratın zamçı falan beyvan Ramazan Saidov tara xuşk straneki beje beje eva şeşme rojek mera negoti kastranek beje iro ça lev drana peştatır tara şeref bu hatırı Şeyh Ramazan tüy ve var straneki beje Süper.
از نه strana ki dest bikim u zarok verin ode vekin u ez mecburum programı bigrim. Ne ya. Hela strana ki bin bir xo hazır bikem sertada negirin. Hedi xo konsantre xo. Lele rahi مني تشيريكا تشيريكا دايمني رحمني بشبروش خوام نايي وزرع ناسيم خوام نايي وزرع ناسيم وزرع ناسيم ليلي رحي مني تشيريكا دلي مني رحي من جنلي متابلي هفكر جلس باس ساعتا تخاش لي من قالك تشتهب الهفكر لو ما حزار جار ليبورين دي متوج قدار نتكي هرابس اوين نجاميري تشتك نويسي مجدو قياكي خورا اصا تشتي شاشو ماشو ليتكي لو ما من ندخل هلا كرد لسر كاد اماجي ملاتي دن جيانا خودكن چاند هنر جي خلقي دزينه قلجي مسلمانتي دستي وانداي عادل كاسكا تو چه ملتی تو ملت یا خب بیج اثر ملت تقسکم یعنی اثر وی قسکم که استرا درسک بدم تا کرد چنه کرد کینه چاندا کردا کی ملت تا چی تو یا بیج یا زانم از بیجم از کوکا تا بیجم از کوکا ملت تا دیروکا ملت تا گشکی بینم برچاوه تا تکی دروشت پیویس نکه یعنی Kurda sedan stram mıkam ji ezdiya ji Ermeniya dizine hey ne merv kuru yakem ezdi Kurd rasen ezdine adu diya naviçi komitası Ermeniya 4000 strani Kurda dizine helawiya brabinin dayının ji piştiyo hem kısakin Kura Ermeni hatta ne dizya Azeriya o müzik Azeriya o Kurda var müzik etkin. Ya evani ses de bloke bikim berraday vakte ne lazımın vederi. Asaletsiz. Teki derviş. Ezbarım kadvikum ruf yani wan visan esas negre jberku yani ve tim hebben تم هنا وتمجي هبن يعني شخوا ازبارناكم كو مروف تاني ذكره بوان بكنا ودر باسبه يعني ايكو هي نزانه ديني ويتشيه ملتي ويتشيه وانا هي نزان يعني تشبيجي فهمناكن يعني ya tüşteklisin abi yani bisekin evaneki küçüktiya Ermeniyatkin evin ha Loma yani problem orada te. Küçük Ermeniyanı. Evanı ki vurji navbera Kurdadan nifak kirine. Cum'ata Kurda vurji beri hevdanı bişeref. Hene kirine ezdi, hene kirine nizam Kurd, hene nizam çi. Kuro ezdi Kurdi heri rasen. 15,000 sal dirokavan te zanin. Eğer mesele çand hüner bise kaki
Herin Türka pırskin sarı sözen Türka bira be caba Kurda bide ka çıkas dizi. Vallahi. Bir bak şimdi Serhat ya vallahi. No, joking ya. Mugu kayıt iştiyorsa ev Kurdan sedan Kurdlar yaman anlayık. ezdiya ji Ermeniya dizini. Ezdiya bira ezdiya bidizin. Jiber ki ez ezdi mi ezdi. Em ezdini. Em ezdiya dizin okey. Em ezdini. Bir bakşın. Ali Afşar serseri mi serçavemin atıbı. Seher stran hünermen da heja serseri mi serçavemin. Binbaş şuluyan yani binbaşı ağı hünermen demeyi heja serseri mi serçavemin atıbı. Ramazan dedi. Kak derviş hirsine be. Ev küçük tabi. Ezdi kurdi khası helbet. Ezdi kurdi khası. Ama şehre ki kurda ana dinvis ev ki deste şehre ezdi amaçtır jber ki em yekin em milletekin em yekin evanı ki hestiya davejin ye ve ona nukar me hevqatinin ezdi yani evçi ezdi milletek dinin Müslüman cimletek dinin zati evi din min malame xarab kir yali ki de helbet liyi vekvera edi desturtun u nukarın tevle evkin Serhat stranek bir hatta emine ki toptkin bir bak şimdi bak. Görüyorum hesret çavim bun vaki derya men derdi khune kari kesire bejim çaha güllelimin baryan tahacı ketim erdicim carekine got o çaha güllelimin baryan tahacı ketim erdicimin carekine got o Çihat serimin min jitere di got şendi caranlı min xısın min navite qetne got Çihat serimin min jitere di got şendi caranlı min xısın min navite qetne got Of malveran muyi Görüyorum hesret çavim bun vaki derya min derdi khune kari kesire bejim çaha güllerimin baryan tahacı ketim erdişimin carekine got o çaha güllerimin baryan tahacı ketim erdicimin carekine got o Çihat serimin min jitere di got şendi caranımın xısın min nabite
قد نگفت چه حال سری من جتره ندی گفت چندی جاران من خستم من نابته قد نگفت اوه مال وران Evci İranî Ahmet Kaya, stranekî ta Xejêrê, Stan Ahmet Kaya. Serhat tu her hebî, tu her hebî. Şeref, helînî. Helbet gelek temaşevanî me tera wî navberî da komentarên xweş dinivîsîn. Ez bawerim te nedinêrî wexta tu distirî tu dikevî transê, trans. Fatiha xwe dikim ji bo her kesî. Kenan Emre Ali Afşar, Adil Gürer serçavêm natibin evanayê niha peyamnivîsîne. Ez çi bêjim zanî te re. Yani carna ya meriv carna wexta nava kar û bar xebata da hinek tişta meriv bala meriva nakişîne Serhat. Başê peyra dinêrê. Yani min wê varê ew klîpa te ki berî vê klîpê niha derket. Ya min ew kêm çi qas xweş bûyî bi şeref. Dest baş. Ez jî gelek kêf xweşim yani me. Xebatekî baş fikir. Dîmenên yani ya kart postal bi şeref sa xweşam çû min xas werinek wêne bo vê ew kê derxim. Ya min hêr Kura mı xora gu evi eva kişandi ki eva ki gel. Bes de tafaş. Aji lavê xwe hinek hunermendên me temaşe dikin wek kawa Urmiye silavê xwe dişînim seher stran hin wekî dinê Gülnaz Museyevna Halilova silavê xwe dişînim Kenan Emre Adil Görer Mehmet Çakmak hemî ara silavê gelek biborînin telefona min problemekê ye tê ditemire yani bixwe ditemire ez jî hewl didim vê şansê me Tişnabi na yani problem çi ew telefonê mal da çakûçe çakûç. heye Abi serkevrek yekî dudalê çê yani. arast îro telefona min mixapin ket nava vê ez barim ji ber wê tiştek wisa çêbû Ket nava vê? kete nava vê yani şil bû telefon şil bû ji ber zaroka telefona min şil kir telefonek jî nihal vê derî 20,000 Kav sekene. Xuşka min yani hema meriv hinek bifikir qet telefona ket avê meriv xardi bi derdixi de ew çû ew ya bavêj bire. Na wala dixebite wek tu jî dibînî aniha hêjî yani dixebite lê car na wisa madê xwe tirş dike û diçe Eger wî halî da dixebit jî zanibı telefonek pir baş e qedrê wê zanibı yani qedrê wê telefonê zanibı. rast e Bigire bernede. Na şükür saya serê wê telefonê tu hatî hundir hatî xênî êdî tu dikarî me re bistirê yan na yani dikarî da. ez Evet. wala min gotî malê jî zarokin aniha bibîze dengê ez nikarim dengê xwe ji zê derxim ji ber ku bibîzin wê werin Serhat zane vê malê çawa ye yani sîstema vê malê çawa ye dizane pir baş zane û de hemûl cem hevin wê dengê bizê wê bikevin îjar wî şaxî de hûn zanin ew zanin Kala belki werin bi dengê te ve werin em ji bibînin helav çi zarokî harin. di heb dengbêjê pir baş henel pêşberî min bila ew bêjin ez jî guhdar bikim Ha devrî jî bira tu jî bêje ya Tedît Serhat ne em nikarim bin wê gotinê da derkevin. Ya elê ez bêjim ez berxwe nakevim yekem ez îro nexweş bûm. devrî jî bira li ekranê da tenê tu xuya be ez jî avekî vexwim dibe wexta stran dibêjî Erê çima yani haj dibe tu ava xwe vexwe no nabe kamera xwe dade.
من میزه کنان امرد بیجی خوش کتاره از کلامی تی لیلی رحی پر حزد کم لیلی رحی تا گوت تا یک وکوی بکرم گوتا خليل بقو خليل بقو خليل بقو خليل بقو سبحان كل وبداره خليل بقيم كما هوار هقرات دهات نخاره دت ورا قرا خلو مكة در مالا بابم بيابه دت جود زرب مكمل خريك لو 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 باشر خليل بقو خليل بقو خليل بقو خليل بقيم سبحان كل وبداره خليل بقيم كما هوار هقرات دهات نخاره دت ورا قرا خلو مكة در مالا بابم بيابه دت در کوزبک جدر کباش ست برخلو لو 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 چاست کار کلی سوره خليل بقو خليل بقو خليل بقو خليل بقو سبحان كل ورفلده دت الربات زقينا ما نجي فري سرده دت ورا قرا خلو مكة در مالا بابم بيابه ولا دستم معرومه يالك نال لو 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 يكنال بند خليل بقو خليل بقو خليل بقو خليل بقو مقوز ويالي تويالي خليل بقيم قربان از ويالي تويالي دت ورا من جب خازه جدي وبابم بحلالي اركدي وبابي مدانا خدانا اركان دانا وزي قربانا خليل بقي اخوكم لو 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 في جاني بولولا
مشي دستي يريدا دلواتني صيبك شقلا داريدا إيصال هشتمو شوب مالا مركر مل نيشان دابو هب چند سال بريدا إيصال هشتمو شوب مالا مركر مل سوزك دابو هب چند سال بريدا مدگوجان ویدگوجان جان جان از قربان گوتنین ما شیرین بون به حبادلان کی باور دکر که امج هببن دبجم برندان فساد و عبان کی باور دکر که امج هببن کتن دریم فساد و عبان مدگوجان ویدگوجان جان جان از قربان گوتنین ما شیرین بون به حبادلان کی باور دکر که امش هببن کتن دریم فساد من کابیشن یاری را شما خوش اشکر دست دا دستی من مکیف و اشکر بو بینا خیدانم خواستو من دایی دست بالا من جمعی گلوی پیشکر بو بینا خیدانم خواستو من دایی دست بالا من جمعی گلوی پیشکر برداری بابی خواه بزد دا بیری از درکتم بشی ملهب نهری من سلاف لیکر بکن وی غوری دامن گو درویش هرککو او شغبهریل من سلاف لیکر بکن وی غوری دامن گو درویش هر برا او وقت مهری من سلاف لیکر بکن وی غوری دامن گو درویش هر قربان او وقت مهری سرت مبوته دریش کرد 14-15 مال که تو جگاره خواهد راحت بکشینی جگاره نکشینی راستی نکشینی الی برا الی ملته که بندستن یعنی ام جگاری نکشینی کی بکشینی او گش بندستیه بله انا کسی نا تولی مبونه خیراتنا هم بکن فهمی اتماجا دبیج ساعت خشبه کنان امره مگوتو بو عادل گرن دبیج سلاو هوال یا هوالی ما پر هف سلاو کن همیش خوشاشت کن دخونن هنرمند ما هجا آرتیست ما هجا تمور داسینی تمور رای اسلام خودشینم دما مت تیوی دا ما به هفدورا پر چون شوا برنامه ما چیکر سلاو خودشینم تمور یعنی ذاتی همه
hev naskirin maskirin emek ve çağım ve şunda kesi nasnak zaten. No, dita. Havalki ama demaman. kesin ku beriyem naski brasti mevzuban hevdune diti loma Slavya kadışın. Naam ser interneti hertim hevdibinin yani men çıkas bejim ve vakti evkek dain standinek sosyal hebu insana hev nastkir hev didit nemay. Kes Normal deveşi beri ne ev internet ev medya civaki ev tane medya TV bu. Naha herkes dikara xo bide naskirin nasandı. Beli nekira sohbet kir heri dawi Tarara sohbet bike ustrana beje bari sohbet bike. vek ceza Taracan Kerem ki. yekem tu çend sal İstanbul'e tegut heft tegut mi bir kir 10 سال بوو بوو 10 سال ده. داوات و پێوەز برم داواتەمەژی سەرحەت داواتەمە چی کرد Ez hatırım evet. Dervişe bira birayın ekimin heye vakti az şun bazı de brasti hamu malbat nastikim. Selo barane vedini diyavana baviana khazuri para khasi tar. He hamu ya nastikim. Tarago vara mali bazı de am qarna gim. Khun az şun mala wana hamu cemaat runiştiye. Khasi تارا گفت تیجی وقت کره منی هم گون نه یا هم وقت هفن یعنی سالی من وقت هفه از مزنینم داویه ده هم سالی که داشته کردن حالی چه yani davet ve serhat derbas kir اری داواتەمە دەرباز کرد داواتێک پر خۆش بوو پر کوردی بوو کوردەوار بوو بدەنگی سەرحەت فر يعني شخوا بيراني نيمه بسرحت رابرن ام هوالي هبي پر نيزن جبو سوربريز رقافاكم من عافيش ديتكو سرحتي دي برنامه ده ام هوالي كان كيفن دعوتا مدا بو زاروكا ما چي بودي ساهات يعني ده هر واري جيانا مدا تم الجامع بو لما جي امش سرحت پر حزدكن اجي جو حمية پر حزكم سلاوي من حمية راهي باشه serhat hevala ki destivi lengivi خير yani لما او شاهي دعوتي serhat hevi bune şükür elhamdülillah گبختوارن شادن خادی مالبات نونا همون ثانينا از جاركي ازو سليمان دا مامدا ام سي جارا چون دعوت يكي بنغولي و هولندي دجي هم قلت بس يعني بو نينا از نكارم بريفا ببم يعني بقول يا جارك ام هاتن هم هفدو قتيان دو جارا هاتن ام جارا سيامين ام نين بلكي يعني شانس بينا بو نانا ونورن ام سي جارا چون دعوت يكي اولا yani problem orada çedi ne ya Camir yani evci başta gov naviti yani disajide یکی درش بلکه من بریجی گود از چون وانه پارزر کی جن هی ناوی نات پیرامن همو پارزر امرونشتن ام داخن حوالی میشه پارزر زیده نوانه گوتن حسکریه کی ته هی خازه ببینه هات keçik hat işte من هم بسکیر من fotoğraf kışan بردورا falan گو از تکی در ناس کی مز نبیشه ya مجو گو herkes mi denir ama گو ya چیه مثلا بیشه yani گو والا از نبیشیم باشتره یا مگو بیشه زوره مگو یا از نبیشیم گو بیشه یا گو تو هاتی دعوت دیا منو گویم مگو حاضی تنه گو گو سالا نودی یک از شوم دعوت İzmir'i بشرا و کچک شی بویا پاریزر گو بتارا گو دزرم Keşke rast goti nebejim de az این nebejim. هواری میشی بازی ده هنه از وقت دشون بازی نه براستی کال خویاد از دوینم اون هفدو چی زوبا ندید یا از نازنا کن فالا از دویجه ما پوت چوانی یا دویجه ساعت چاپو biz ilkokulu ortaokulu beraber okuduk. Çapu hiç haliç. دویجه من بردورایی دبستان یکمی خان بگو بیرانی نکاته یا بسایش بومش از جمع بوم Keki derviştümüd bizi
اری كاكي درويش اس خوازم بيجم كو اس بيويستش برنامج وقت مجود بكو صحتك بدو ما لي اس بكو اس دايكم اس بكو كاتكا خو بخم خو تمام ger مساعدة وهبة ger هون تمام إزنام بدن تو ناستری ذاتی هم چی بکنه تو الناس تريد ناستری تنتحر نه خازل تو رونشتای تو سکنیای تا مرا صحبت بکره یعنی براستي يعني لسه حتى إلينيا هاتي سرحاتي زانه شعبي اعلامي بعد مسلم gelek بيدارم ez جيانا كي بختوى tekeki derviş boy şirinariya teş boy delalya سر te dilgerniya gelek spastikim min pirşte haskir wek mirovekî گلکس بس hem wek hunermend wek mirovekî jî pir mirovekî ji dil xwînger mî gelekî سر xweş bin چی asîna te خودی بیش سر û ez silavê xwe ji dosê xwe ezîz û delal û hêja ku min pir bêriya wê kiriye ji serhet re dişînim û herî zêde de berî her tiştekî jî ji hemû guh dervanên bernamaya destûr ez silavê xwe diştînim û destûra xwe ji wan dixwazim. تمام از من تشتکی بیش مم تفهریکن گلک سپاس کم شکر تنها نیف ساعتی دا قنه نیف ساعت نه بلکه دست بیکا برنامه دا وای وک خوشکا منی تم حس کرد یا اف جامعه هانی 33 ساله دا بزور آنجا یعنی هنکی من حس کرد 33 te vay 15 dakikada ya Rabbi şükür yani Gelê spas dikim. ejdera Her spas dikim. her safa neyne yani bersiva hinek mesajên wisa nede yani ez wisa dibêjim ev ji rexneyeka min biçûk. Eri mesajı ne kan az bersivnadım zaten ama ora tiştek deniz dibêje yani qet Kurd çanda Kurda tun müj ez dinerim naveki yan Kurd yan Türkiye navi Kurd Türkiye bu belli bu yani ya Kurd velatek dinni bu Kurd bise Kurd Türkiye bu o ev xo Kurd hesab nakı başnavi Türka dibêje yani yani xo ezdi hesab ki yani merv بس يا كرو يوك واد أبا جمعة سر وبنكرني Tem swî biparêzem ji bêj. حيفا متى يعني أمشي بيش Li xwe baş binerim bimînin dixweşiyê de سري من Vay. سرچاوي من سپاس قالك سپاس دا رنگك دا برنامه تو هر ابي خب باش بنيره اما ديسا جار نات ابكن ميوان يعني serserê min hem serçavê. ve cari hasap nakın Tamam. Dibecin ya bunu saymıyoruz vakta değerli Eri eri meyvan ya. raste raste. Raste gelê spas serçavê min. Beli Serhat Can yekem Adile meyvanı peyamek şandı ya Adil Can ev navbera mıte da ya estebigerim bir bakşin yani min nizanım rasitu ve rojemi gerya ama stresin ev ki bir bakşini Xencivi dibêje dengu dilê wesax bi ji silav rêz ji bo Tara Mamedova û Serhat Çarneva. Elê me wan gotinê te çend cara gotlo. Kerem baş dibêje her bijî hozanê delal navekî Rûsyayê dibê silav û hurmet ji were silav ji me jî sersera serçava. Kenan Emre dibêje derwê serhedî yani wî nexweşiya Nermen Sîsa Mecîd re şu ziyaret aha Serhat dervi Serhadi cani wî nexweşiyan tam fehm nekir elê min sîsê carekî na em bêjin ez çûm ziyaret kir rahmet lê be Sîsa apê Mecîd yani Sîsa Mecîdê Silêman dengbêja radyoya Yerîvanê fehmî atmaca lê burûna xwe kerema xwe dikarin qala dengbêjên Kurda berê bikin ber hemên wana gelek hêjane Serhat Kerem ki qala dengbêjên berê Ya dengmeci beşa te yek gerek bahsam dengmeca biki. Ne mücareki kure yani biraz henekat kim helbet na elê em ji xwe re em bêjin ça dibêje wek te gavadin tiştek got nava hunerê da Amirkî derbas dibe xwe stîlek merva çê dibe em bêjin yani orada nava sala da belli dibe tu kîjan rê da dimeşî
او نه معناوی ام از بو خود بجم شاش نفهم کرن نکو ام هنرمندن ام دنگ بیجن ام نظام چننا از حرتم سری گوتنامن بنی گوتنامن حرتم دبیجم از خلامی دنگ بیجم از خلامی هنرمندامه اجی حاول ددم من شک بکم لی راستی دنگ بیجی یکم هنر کردی دا ام بیجن چند دا کردی دا تشتکی نهاتی دزین نه دزین دنگ بیجیه دنگبیجی تایبت بو کرده هلبت او که پیروز yani stilek پیروزه لی نا ایرو سابوی والله معرف جه دنگبیجی sardı be yani dengbeji yani yekem قد خورسترانک دبیجه سر اینترنتی ناوی خجلیکری دنگبیج نزانم ناوک ترکیه ama yani dengbeji Cüneyt dengbeji nizanım Tarık navi artisti Türk'a Kuru dengbeji sak yani dengbeji keda Avdali Zeyni bu keda nizanım Ferzi bu keda Mustafa Khali Hayran bu Mustafa Çift Boyru bu nizanım Peyvi Hakkas Nemirhen hem navi wan belki nay bilyame derbastı bin Beyran nizanım Resu bu Şakiro bu Hüseyino bu Zaharo bu Kazu Hadi Saat Kavati bidi rahmetli bir asker Demirbaş hevkas dengbeji nemir hatın çün yani kedek tamamı amri xu keddan yani ancak hinektiş ya hamastrana ki ve khora dengbeş falan kes illa mevi interneti dibini önera kurdi da taybet her şeyde ev Türkiye'de ben harmanlama dönemi. Elbet hey, li hünera kurdi da eva çendemin carın harmanlama dönemi der bastı. Serubindu be yani. Mesela hünera kurdi kadehe bu. Tani dengbeji de got, govendime da strani govenda da hatın gotun tüji başzani elbet. Heremame strani govendin devki. Kesis Kurdici ne veri bu bıstıra, nukaru bıstıracı, meydanek kadek usatü ne bu, henek plak milak un kapaniye derxistin, rahmetiye Mahmud Kızıl Esker Demirbaşvan ve demi, her neyse ezdirij nekim, piştiği dema özel serbestiyek ve bu, çun ketin evki, evan komelin, folklori, nizam evka, merif toptkirin, Ha gotun denkhaş yek Kurdi bistiri hene çayxana meyxana da merif toptkirin. Hanin gelek afrandın çebun. Yani hünera Kurdi da serobinik çebu. Evana ciyek girtin vırdaveda. Beyranı zanım TRT'ye da beşekdan kurda. Ya نزانم از پر رحمت کنم یا زمانی من پر دریج وی یکتونم و بردا قط که از وی زمانی خلاص بم والله آیجا پیران ها اینترنت درکتی همه کی کدری کی دگرن وقتی بیش خدمت اکتین کرو ده بس برایا اوا خدمت نینه وی روزش یکی نویسی بو herkes خواهد بستری tabi برا بستری herkes برا بستری herkes برا هنر اکی بکه Ve herkes hünermend dengbeş. Kuru hünermend diyorsa işte ki basit. Kura der ki ortaya bejaz fotomodelim. Çima pozimi pır bede. Kuru tane pozite bedevuni ve tu nabi hünermend. Katet işte ne kiri? Tu ne pijyay. Ez hünermendim. Vallahi çil pin sal ez kat xulami hünermend ajninim. Ez hünermendinim demek mi da evkek tu ne bu talanta gez şibijim Serhat. Tu şiro ve bik peşme va. İşte rast veriyor ona. Demiş gibi. Şibijim. Ser dengbeji hev qas got. Hevali fehmi atmaca got. Ne. Eri fehmi atmaca olsa got. Ser dengbeji ancak dukari usa gota. Serhat çarneva. Kelemke. Kısadani ve em gelek evkin. Şeyh Ramazan şükür hak damen keki min heja dibêje wala rast dibêje.
از زانم از راست بیجم شیخ من لی کسی که وقت اصلا تصدیق بکه مور بکه تونه از زانم از راست بیجم از زانم شاش اجی قد بیجم از باورم از راست بیجم اما کرم آخو تگو ماموستا شوان چاده بیجی تنبورا اما ناشابو من بیر کرو از باور نکن ماموستا مگودارد که تماشاد که بلکه بشاید لی از پاشی پیراد بیجم سرات سترانا تنبورا من پرخاش دستری جاره که برا بستری بیجم استرانه که بیشم دمش از ایوی استرانا تم و تاوی تمام جمعت آخو دم چاو کن Hey lulu dela Hey lulu dela Bugaved bejim delal Besated bejim delal Azize berdile mkhayalo lo 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 دليل حيران وزيد دلالي مالي بركي أزيد اشتيش دلالي مالي راتشيكي أزيد تمام روني حالي سجير عليكي أجر قيمة دلالي بيني وأزيد جوتي ممكاجرة بشكشكي مخيالو لو 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 Hey lulu delal, hey lulu delal Bugaved bejim delal Besated bejim delal Azize berdile mkhayalo lo 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 Delalo kurban berika merdine beriki duze Oze qarajna gashevti لسر دخوزه سنگه محبوب معبدال تمام زیب و زیرات و زخیالو لو 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 هی لولو دلال هی لولو دلال بقابد بیشم دلال بساعتد بیشم دلال عزیزه بردنم خیالو لو 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 للي للواني بحسرته يريواني بحسرته يريواني خواشيري لترازي للي واردي بحسرته قراراتي بحسرته قراراتي درمانا شكر نباتي وای ساعت تخش یا تخشترین برای جا
یعنی تا وقتی دا ستران آرارات ناو دا جبارتی نه گله ایلام آرارات ناو دا در بس یا از بازیدی من تو زانی چیای من چیای آگیری بر چیای آگیری دم بر چیای آرارات سرات گلو ناو آرارات ناو آگیری یعنی کیجان زمانی دا راسته ارمنی دی بیجن آرارات یعنی جبر کو تکی خوزایی ل ارمنستان جی خویاد به جان علیمه جی خویاد به هر کس کی بو چیه کی نام کی دیده هم دیویژن چیه تر دیویژن آردا یکی دیویژن آرارات لی هرم همه پرانی دیویژن گریدا ها گله کسا ترا یعنی گل دشاندن وکی چاد بیجن چپلک و ممتد هبن ایوکو من گداری دیکن که از باورم تو گرم بوی سازاتش دستی تده خدانه این همه یکی دیسا تشتاقی دی بیجم هم هیدی همجیس 2 ساعت خلاص به نفسا هر بیج لو تو کس هیویات ای نه مگو جیران مردم gelek merdim hem ben bejim hem saz bendim merdim gelek merdim hem ben bejim hem saz bendim hem u khayal ziberdim jiver hadan ne bederdim jiver hadan ne bederdim Ela sazım zrabe vay denge ki hoş ve jrabe Ela sazım zrabe denge ki hoş ve jrabe vel dünyayı belabe dünya alem ve peşabe dünya alem ve peşabe لو ساز بند و تو کرهاتی بازیدی بخیر و سلامت هاتی لو ساز بند و تو کرهاتی قرسی بخیر و سلامت هاتی ببی سازی بی مقامی که بوشایاوی ولاتی که بوشایاوی ولاتی merdim gelek merdim hem denk bijim hem saz bendim merdim gelek merdim hem denk bijim hem saz bendim hem bu khayale severdim jiver hadana bederdim jiver hadana bederdim وای ساعت تخش وای سپاس وای ساعت خش ام پرجی از چه شابم زانی تا گوت از قرصه هاتم چه قص خش یعنی ام بازیدی و قرصه تنه ما چه سازمندی از سازمندم تایبت شیخ رمضان گلک ترا کیف خشتو از بجم یعنی ور از اصطلاح خودش شیخ رمضان را او دبیجه آگری چیای کردای اخادش زانه چیای کردای برگ نو آخا کردستانی ده یعنی چیای که سر آخا من بیجن مدایی هنکا کری شیخی من سنابه بله کوا ارمیه دبیش شکک درویش او سرحد جان ازی به دستور و خاطر جواب خازم سرسری من کوا جان کوا یورمیه گلک سپاس تماشا کرد یالی که داشته تشتک هانی بیریا من ام سال 2014 بو از زوزانی هم شبون نوروز قرس ایدر اردهانه یا نوروز قرسی پش صحنه وکری
insan top bunu nava ev ki da uyali denerim zozan yali ki bina xten kiri jin topi dore bunu persal etkin. Ya yek jihati serat xatiri xo metxazdı beji خاطري تا ولا ببخشين وسايتي قند هرن قلا زهرن از نزانم قالوا يعني انسانك هاتي اوكي هاتي نوروزي يعني دبك قومه از نصنكم كس از زاروكتي دا ولاد دركتمي شو يعني هري تمام تناستكن اما تو كسا ناسناكي نا كاوسا قلت اوات بيرم كاوا جان قال لك سباس چاوي من حردو چاوي من از یکم هیویدارم جارک جاوی شونا سرحات لی رونشتی هماوی داری جارک ده ببینم جارک سروی اکرانه ببی میوانه ما و حرتم جها ما بشوپین ورلو يعني جمعتا ما دا هب برا سری تناف جمعتا ما دا بکله برا خب باش بنیرد رشاد فرات سرسری من هاته به هلبستوانه هیجا درنگتی لی ساجتی سرحات جان ve cari me tam vek İngilizce yani dakik yani me 2 saate xut jikir te gavadın dgut ya ez gelek spastkim hem tera hem tara Mamadova xanıma hejara hum bun mevane min ve rengek da bernama min u gelek jiyem bejin temaşevanın me کسی ما تماشا کردن همیشه هف گران بهاتر بون راستی هنرمند و هلبستوان و نویسکار و کارساز و پیشنگ و نظام هف قص جور به جور کسی گران بها هبون دوری وان دوری حضور وان نافدا یکی بردای کت اویانک تبله هف کر ما هاویت چو لی همی هف گران بهاتر بون سر yani hem وان را سپاست کم هم جی هزار جار سپاس ورهون تاوی برنامه من بون سرسری من سرچاوی من هاتن کرم که گوتنی خود داوی بیجه خاطری خود بخوازه ام برنامه خود ایدی داوی بکن سپاس کم دورش برایجی همو تماشاوانین بروان تیوی برنامه دستور سلاوی خودشینم ام مد ساعتی که باش به هف دورا دوماند تارا راجع لیسا سلاوی خودشینم و دوباره سپاس کم تا من دعوت کرد لبر هم گوتنین خواه هم سرانی خواه گوت ایوارا و خوش ببینن بخیر و خوشی دا ایوار باش شوارم سرسری من هاتف ایوار باش گلی تماشا